Israel le Iran indo turin anin buat sei sau West Ram ten indo na ti chuak lau turin Iran an phu ta sot lau Iran chuan anram khopui te rana Hamas try to luber political bureau chief Ismail Haniyeh chu July ni som pathum jinga Israel en thatu Mossad agent ningi asiatin athlen state guest house a an ka hluma wangin Israel chu miram danza na nei lo le UN phallo thil tia international crime tia puin Ismail Haniyeh phuba chu lak nge an tumbura tunkar chho ogas ni som pahni changa ni som ni inkara Iran chuan na satakin Israel ram aron be chiam mai anjinga tunkar Sunday kal tatlai khan Israeli defense minister Yoav Gallant chuan US Defense Secretary Lloyd Austin bia in thil dana shilfia Iran phuba lak tum dan hi US West ram de chuan Middle East bia la indona na sajok ti chuak thei turanga yin French President Emmanuel Macron German Chancellor Olaf Scholz United Kingdom Prime Minister Sir Keir Starmer le Vatican City Pope IOA Vatican Secretary of State Cardinal Pietro Parolin te chuan Iran President Dr. Masoud Pezeshkian te chu telefonin an bepop ngala direct takin Israel beilo turin an Putin an norani British Prime Minister Sir Starmer phei chuan minute som thumzet bia in Iran chu athilti tumthul turin anor na sahle a Masi Iran President Dr. Pezeshkian chuan Iran chuan adikna hum hima anram chunga twal thana thlentir tu te chunga thungrul na lak chu an chanvo dik tak ani thu in alo chang hlomani hetiang bora kaloni chhota ka wangin Israel sarkar thunun KAN News chuan Channel 13 na tangin Israel mi puite chu inral ring turin asia tir ngalani Iran Foreign Ministry thupuang tu Nasser Kanani chuan vo in thole nia Iran chuan arampum himna security chu angai poimo in ven himtlat atumani ti in US le athopui West ram try to tingin na chu an hnol fi thachak ti thu sayin Islamic Republic of Iran chuan athil ti tum alhendona international crime le Middle East piala firfia ka chetna chu palzam chi anilo ati Nimin thochan ni August ni som pani khan White House chuan tunkar chawa Israel baina athleng theiti in US National Security Council thupuang tu John Kirby chuan engpo lo thleng thut the ani wangin chumi lo veng tura in buat seya in ralrin achula chu wangin Middle East bial tiral muang turin US chu a in buat se ngalani ati UK, France, Germany ramte chuan nimina thu chwa siam ngalin Iran le thrui roi hauten Middle East biala an malak dan le chetvel dan chuan muanna borak ati chevek theiti in Iran chu Israel beilo turin le Hamas hote po in ka haizonga in biakna a kira August ni sompanga a US Egypt le Qatar ram palaiti nena in beturin an phut zuya Israel chuan ceasefire talk nei tura in biakna palaitir antum thu soin in biakna hi Cairo ange Doha nei ture ro puan anilo Hamas hoten an ho tu pa ber Ismail Haniyeh ka hlum ani hnu a tuna Gaza Strip lever hnuaya mi za somthum panga vel ruk bote in phenna na mangmek tu le October ni saria Israel ram be thuta mi sang khazani chuang rong taka thatchiama mi zani somnga pakhat ruk bo zui konga mo phurtu ber Yahya Sinwar Anurat Nuwa Hamas hote chuan in ka hai hi antui pui paklawa soini in Hamas hote chuan US President Biden an thani kalta in ka hai rot na chu ti puitlin ni se ti in an phutani Iran hian Israel ram hi aron bei ani ro chuan April ni som pathuma ballistic missiles zathum chuang le drone manga aron ral sai satle anglek kha ani anjing to lawa kha ayana sazokin aron chim thlepui tho chiam anjing ani chu wangin Israel rampoin Iran missiles rocket le drone ka chwate chu lo se pui ro twar ngot atum bik haulo Defense Minister Yoav Gallant le Prime Minister Benjamin Netanyahu te chuan theito pa lo dang theiturin le atrul angzela mani lo inveng satle angot lovin lo beile turin Israel Defense Force te an shatir ngalani Israel mi puite po missile rocket le drone laka him theitura inral ring turin le inbot se turin shatir ngalani a ni thum chung kalta achangin ral kheldar wak rik ania wangin Israel mi puite po an film khur hle ti ani
Tel Aviv Kapuya Ben Gurion International Airport tepo Iran chuan ballistic missiles aron be ngei tura ngayin airport ti chhata ni thutpo in Israel Air Force in do thlona ten atul anga an man thei turin Israel ram thanglama Ramon Airport chu chei that me kani a he Ramon Airport hi Iron Dome le Arrow le David Sling anti-missile system a ven me kani CBS News nena Israeli official ten an shildanin April ni som pathum ain sadein Iran le afui port thei Hezbollah Houthis te hi anron che tan ring le a chinghirwalin an ngam chia lo ke pui an be ron ang devin America now Israel chu ron vela swal rona soisel cham an tum ani ber ome John Kirby US National Security Council thupuang tu chuan Iran hi tunkar chawa achet nge rin ania wangin engpo lo thleng thei dang le veng thei tur in buat seya in ral rin atrola chutiang bokin kan thopui Israel po in buat seya ngai ani ati US chuan Israel chu ral thuam le sipailama atan pui thinna kumtina apek engemolaya Gaza war wanga mipui nu naw thi an tam ti wanga an han shen khotlai sak deu US dollar thluk le ding on 3.5 leit mai chu US Congress chuan atul ang anga man phal sakin a release ngal bokani Israeli Defense Minister Yoav Gallant chuan tupo mintina tu te chu tunma atinat ang ni tolovin tunma ami ang lekin kan changle don lo ti shema saro se tunma ang mai mayin kan chi don ho lo Israeli Defense Force te chuan na takle chak taka chhan le theina kan ne ne ti in Israel sipai te chu kong engkima mel ma te ma chon thei tura anin pe reng thu asoyani tunkar chau hi Judan hamte ta na hun pui pui mo tak Tisha B'Av ni in ma kho sanga lal Solomon Jerusalem temple sak Babylon houten avoi khatna atana anti chiat le Rom houten avoi ni na tana Nehemia le Ezra hawa andin thar an chut chiat shia ring na hun poi mo takani a then khat chuan cho te ngai hialin ngoi ringin Jeremiah le khabu te chiarin hun an mangdon ani Jerusalem temple chut chiat kha an lana ema chu wangin he hun puya hian western wall trana bangkalin antung trai murmur don ani Defense Minister Yoav Gallant te Benny Gantz te mipoi mo tak tak te chuan western wall chu tlo to in antung traya Jeremiah le khabu te an chiar ani Iran tharau lam shrai tu Supreme Leader anti mai Ayatollah Ali Khamenei chuan Ismail Haniyeh thisena chu athlonin alwang torani lo ati bursia wangin le Iran Revolutionary Guard Corps thaute chuan thisen chhuana phubalakna a nge yang anti tlata wangin Iran President thar Dr. Masoud Pezeshkian chuan a hun lai le President na achel tuklok atanga indona ma chhona Iran economy in ator chu adu vaklo ni in ansoya mase ani hi chu moderate Muslim ni in Iran chu Ayatollah Ali Khamenei le kumsa khazukwa somsari pakwa a Iran Revolutionary lo omtruma Revolutionary venghim tu tura poldin paramilitary chaktak Iran Revolutionary Guard Corps IRGC haute chu anthu in anlal hle thinani US in dolong lian le tuin wailong submarine in Israel aron pangal Sunday tlaya Israel Defense Minister Yoav Gallant le US Defense Secretary Lloyd Austin te in biak na angin Lloyd Austin chuan Middle East biala Israel venghim turin America in dolong lian the Nimitz class USS Abraham Lincoln tunlai in do thlona thaber 5th generation F-35C le FA-18 fighter jet phur tharafur le in dolong nuclear power USS Georgia guided missiles phur de chu arang lama Middle East panturin thupek achwa ngala USS Abraham Lincoln hi gauma a omchina USS Theodore Roosevelt ero South China Sea tuipuya China ralian thut tur vengle thli thain afe chhuak chen USS Abraham Lincoln le USS Georgia submarine in dolong lian in do thlona changkang tak tak phur tu le tuin wailong submarine te chu strike group ti ani a USS Abraham Lincoln hian aircraft 65 le helicopter ral tu thei a phur tel nualani ani hi US Marine Corps F-35C squadron omchunani a M2A1 machine gun le longte naw a phur tela atul angzela indona lian le na sajok ma chon thei tura siaman ni hetianga guided missile phur USS Georgia tuin wailong tir bur kherki US sipai bang commander of US Army in Europe ni train Lieutenant General Mark Herling chuan CNN nena thil trul berlo u chuak de wachet na thilani ati
Stars and Stripes News chuan USS Georgia Ohio class twin long nuclear power engine manghian guided missile Tomahawk za somnga pali zet le land attack missile CZ MK-48 torpedo aphur telani US Naval Force Europe and Africa viltu ni in US 6th Fleet hnuaya oma US Marines Reconnaissance Company Task Force 61 per true ania July ni somni pasari khan UK Norway le Italy sipaitenen Indonesia anlo zir ho to ani ati USS Georgia guided missile phur tu twin long enkol tu US 6th Fleet Captain Bargain Self chuan USS Georgia chu Kings Bay Georgia base ni in atul angzela tir chwa chinani ati USS Georgia submarine hi Mediterranean Sea tuipuya Israel le Iran in carbo rock sausan emawangin atul angaral do theiturin US Central Command how to General Eric Kurila thunwaya atwal chari donani General Eric Kuril hi antunhaya Israel ram hi voini atloni US Navy destroyers long tepo Mediterranean tuipui chaklam Red Sea tuipuya le Gulf of Oman liteng sola an ommek bok Newsweek magazine chuan August ninga khan Sauda Bay Greece USS Georgia twinhoi long hi mu ani a enge anti shiata nilawati Bloomberg News chuan US Central Command man turin indo thlo na thachi F-22 Raptor enge muzat po August niriat khan thon thlen ani to a ma se engzat nge ani puana nilaw ati The was amphibious ready group anti 24th Marine Expeditionary Unit tepo kuminjun tha achangin Mediterranean Sea tuipuya an oma he USS Wapsi Limassol Cyprus rama omchinani USS Teddy Roosevelt Carrier Strike Group zingami USS Hazi USS John McCain USS Daniel Inuile Cruise USS Lake Erie techu Gulf of Oman liteng sola atul anga chhuak theiturin an omreng to ani Times of Israel chuan tu line Israel le Iran chu nasataka indo thut thei an ni renga wangin Israeli Air Force how to Major General Tomar Bar chuan Air Force athok officer le officer ni kherlo te po ramdanga chol mangemo jin chhuak lo turin asia tira chunga chuan hun bineya sipaitan lui tir ero ahuam lawang ti in Azerbaijan le Georgia rama ommek te po Israel ho a kir thwai turin asia tirani ati Israel le Iran hi anin do tak takangem he thil hi chan thiam har sa takani April ni som pathum kha chuan Iran hian directin ballistic missiles the thum chuang le drone mangin Israel ram hi akap chiama missile tam tak chu Iron Dome le aero anti missile system mangin boraka loka darani a achen chu US indo longa tangin le Jordan ram tangin boraka loka darani Middle East biala Saudi Arabia Jordan le Turkey te chuan anmi puite chu Lebanon atanga inthiar film turin ansha tir to a Iran chuan notam notice to airmen angin Noje Air Base Hamadan province sa thlona reng August ni som pakhata tanga sompali inkara thlo tir lo turti in thupe ka chwa to ni Reuters News chuan Russia sipai 10 Iran rama Fatah 360 close range ballistic missile system mandanan zir ati Iran le Russia China le North Korea ramte hi Indo-pui pathum na lo chuak thut po ni sela tang ho turangai anni a kumsang ni som paruk khan Iran chuan Russia chu Syria ram ri nai Hamadan province sa airbase chen khat Noje airbase te chu man aphal saka chung chu training nan chau ti ani The New York Times chanchin bu tho chan ni chuak chuan Russia in Iran hena advanced air defense system le radar thatak ape a Hi tunla Israel nen an karbo rock wangani ati Iran Revolution Guard Corps how to chuan Israel hi be nge an du hle ni inalang IRGC how to General Hussein Salami chuan Tehran khopuya Hamas how to parun kaplum tu te chu anti swalin anti diklo chhawa ani thilpoi lian takani a Israel te chuan an mani phumna turin an thlan tur an laiani ati Media chen khadero in Iran President Moderate Muslim Dr. Masoud Pezeshkian eroin Israel ram chung daira ka bai ayin Azerbaijan ramle Syria Kurdistan area a Mossad le Israel sipai te mun bai mai zok adua ma se Iranian Islamic hardliner haute amin zawlawani anti Heng ramdanga tanga Middle East region Tel Aviv Beirut Tehran
Erbil khopuya thlok thin airline tam tak chuan August ni soma changa ni somni pasari chung an thlona te thlo tir du lavin flight cancel atam hle ti ani chung zinga chuan Ryanair chuan August ni somni pasari thleng flight cancel asiama German airline Lufthansa chuan August ni somni pakhat thleng Swiss Air, Air Europa, Austrian, Brussels Airlines ten August ni somni pakhat thlengin an cancela Air France British Airways extra chate po in an cancel bokani hetiang bora kani hi chuan ral khata tangin a him china tanga a lo omlo lo ti vengot chu a chi lo mel hle a Israeli Defense Force how to paber Chief of Staff Lieutenant General Herzi Haveli chuan nimina indona lo chuak ma se kilti na tanga be na lo om theila ka inven na le be le na tura in buat se na chu a thato ke inral rin na sang ber a tha e ti in a puang UK US Australia, Japan, Canada, South Korea, France, Saudi Arabia te chuan an mi le sa te chu Lebanon ram chwa san turin an chia tirbok eng tak lo thleng zelang mo an borak ilo thlir zel phot mei tiang u kumsang ni som panga a Iran nuclear deal siam do na Iran palai thin Javed Zarif chuan Iran sarkar thara banna a thelu ta ani hi Iran President Hassan Rouhani ruat kha ani kumsak ni parukhan Lebanon rama inkul Hezbollah hautile Israel te chu ni somthum palizet anin do chiam khan Lebanese mi sangkha za chuang an thia Israel sipai za somruk panga in an thi pha boka khamin nu chang khan Israeli Air Force te chuan an du hun huna Lebanon rambo rak an thlok lu cham chi a Abu Hamadan chuan Al Jazeera palai hne na kumsang ni paruka tangin voicing ni sang ni zet Israel in Lebanon rambo rak chu international law bo chia in anon thlok lu ta kumsang ni somni nuwa voicang ni anon lu ta ni hetianga Lebanon airspace za lawa anlo thlok fo hi Lebanese mi puite minti chaina le indona manrua ani a nyam zet zeta anlo thloka indo thlona thlok ri rum mangin minti chai fo ani Hezbollah number 2 Fatsuk an Kalhuma Arwang Vini a Hezbollah General Secretary Hassan Nasrallah thu soi chan don chia pu in Beirut khopui chunga nyam tak takin anron thlok chiamani ati heti la hian Israel le Hamas indona chu ni zathum som pakhatna anita a Hamas military wing Ezzedin al-Qassam brigades thupuang tu Abu Obeida chuan telegrama mi ru bo te veng tu in ru bo a shen mek mi pa pakhata ka phluma ru bo me chepani na takin an hliam boka an nu na chan tumin thei top chwa ani hetiang thil thlen chan hi Israeli te wangani e ti in aron zia ka he thui hi tak takani MT Israeli Defense Force le Shin Bet intelligent te chuan an la fin fia theilawani Hamas haute hian indona man ro pakhat psychological warfare atan an mi ru bo te tha veka te an lo vo ve photo chinani Abu Obeida chuan atira po ruk bo shen be te chu Israel sipai ten Gaza Strip an lu chuan tha 5 vekan ni angti in alo puang to ani tunkara Gaza Strip pa Khan Yunis Bula tabayin school chu Israel ten misailin an kapa Hamas hoten poi soilo nu naw somkwa panga an thi ti in IDF te an dem hle a khovelin adim hle boka mase Israeli Defense Force le Shin Bet intelligent te chuan do tani e Hamas le Islamic Jihad terrorist houten mi pui in pennan mangin ralrel na hmuna an mangani ti in anzir chiana changin terrorist somthum pakhat zet an thi ti an puang Israel Defense Force Chief Spokesman Daniel Hagari chuan civilian ti nat kan du lo wangin uluk taka intelligence report kan zir chian hnu a precision guided strike in kan beni terrorist somthum pakhatan thi ti in thiming le anni na te IDF chuan an tarlanga mi somkwa panga nilavin mi somsari panga anthi ani Gaza Health Ministry chuan October ni sari hnuwa Israeli le Hamas indona wangin Gaza a Palestinian singthum sang kwa zaret somkwa pasari anthi to a hliam singkwa sang ni pani an omani ati October ni sari khan Hamas in Israel te an beithut khan mi sang khazani chuang thatin mi zani somnga pakhat an rubo zuya tuna mi za somni panga vel la sheng zuin an soya nungdama hi somsari vel nge an chiang lawa then kha chuan mi somthum panga vel bak damin an ring to lawani Israel ram fry tu te khonge an biru kang Israel sarkar chuan indona na satak alo thlenga rocket le drone 10 Israel ram aron deng churani chuan Israel sarkar mi poimo ralrel phiar tu tele rorel tu tur te chu Jerusalem atlang pakhat hnuaya command bunker ti in pu kan siama
chuta chuan mi zavel len theina ni in Israeli military headquarters ne na inbiak po reng theina tura ram manani a National Management Center ti po in an soiboka kumsang ni paruka Hezbollah le Israel ti indo nu loka siam ni in missile le bom naran ti chha theit lo tura siamani tunchu mahan Prime Minister Office an son thut mai thei ti ani Daniel Mercer chuan engram point an sarkar an veng him china Israel point anei ve ni maya hun kal ta le vo in thleng kan neya hetiang nei chul chan chu Iran chuan Israel ram ti chiat veka nuai bo adu wangani ati Iran chuan nuclear ral thuam nei tumin kumsom li zet avei to a US West ram ten an rem tilawa Israel la in an luchunga meipui in cheple mangkhong om tur du lovin Iran nuclear scientist te chu Mossad agent ten philin an lo da thazau zau to chena ni Nuclear scientist Mohsen Fakhrizadeh chu kumsang ni somhnia satellite remote machine gun remote control sipain an kapluma July sang ni som pakhata Darius Razainizat Iran nuclear program sutu Natanz Nuclear Research Complex Gate Bula motorcycle chuang ten an kapluma annu thalin nuwa Iran Revolutionary Guard Corps General Hassan Tehrani Moyhaden Iran missile siamna hotu chu Tehran khopuya ka hlum ni in mi som paruk an thitela Israeli Mossad agent kuthak na veka an ngayani city larin oma Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu in ne na pum hlum chana tur lam a au chwa pui chungchanga Defense Minister Yoav Galanin anti-Israel zonga komen le soisial na asiam chu Netanyahu chuan adem hle a Israel sarkar nakal mek hi partition shanin andin khom ani awang hian shroi tu te zinga po thuin mu lo na le inlung ral lo na athleng fo china ni Iran President le Foreign Ministry lam thupuang chhuak tu te chuan Britain, France le Germany ram ten Israel in Hamas shroi tu Ismail Haniyeh atha sakawanga Israel chunga chhan let na siam lo tura angen na chu an hnola Hemia hian Iran chuan Europe ramte soi chanin Israel ne na chan let na peturin Iran in Europe lama tanga phalna alak kher hi angai lawani ti in atarlang Tol chung le international media te chuan resistance exists in Israel an be hun tur chungchanga thutarlan na sang lo nein Azios chuan Iran in Israel chu direct in abe tur thule August ni sompanga a hostage deal chungchanga inbiak na anei le ma in abei tur thu atarlanga CNN chuan Israel intelligence ten nimin khan Hezbollah hawin Israel an bein rin thu tarlangin Iran point Hezbollah te beina asiam nu loka beina asiam ve an rin thu CNN chuan atarlang bok wala chuan Israel official ten Iran in direct beina siam atum thu ani an rin thu atarlanga Israel sarkar thupuan chhuana lam chuan Iran hian April thla a beina thleng aina sa in beina asiam security service ten anrin thu atarlang ve bok Israel without supervision chuan Hezbollah ho in soidang lamdana beina lian tham tak nei antum nia alan thu atarlang Jordan lal chuan anram chung chu in dauna atan man an phal lo tur thule anram mi puite nu na ti der thon an phal lo tur thu asoya Israel Defense Force IDF chuan Nimin Khan Azerbaijan le Georgia ramlama Israel sipai zong te chu a nget le nget lo te po arang the anga Israel let vat turin thupek a chhuani Germany chuan Israel in Gaza a Al-Tabi in school abeina a Palestine mi somkwa pathum lai an thi na Israel chetlak na chu mani inven na ti in athiam hle a school beina thlenga khan IDF te chuan US siam bom pathum mangin beina an siamani Vuin Khan Israel indo thlona te chuan Lebanon chimlama chihin an bom Nimin Khan Israel sipaiten Rafa khopuya thler khata chen na building zong an bom chevek lalmal somaral te